maupay kiton dinisan aton mga kamera san vlogger Waray TV. Barangay Bungkong. Partner, may na kanila na request. Okay. Samtang nagtigalakto na naton minuto or oras, nagtigapaso ang aton mga pagsayaw kuratsa. Ang sunod nga masayaw usaliwat nga matinambuligon san kada patron o tagsuporta sa Honorable JC Septimo, Barangay Captain kag Manifest Norte. Ngan, ipabadis naton kan Miss Catherine
Landichu. Okay, tocar maestra. Okay na mga salamat kan Miss Catherine Landichu o sugat man sa naton punong barangay Honorable GC Septimo from Barangay Cagmanipes Norte. Damo nga salamat.